Drahé zeleno-biele fanúšikovské publikum, pri mikrofóne do našej rubriky Skrum a špeťke prijal pozvanie a tento pán. Chcel by som sa vás na úvod opýtať, čo by sme o ňom vedeli povedať, keďže ešte nikdy za Tatran Prešov nedal žiaden rozhovor. Tak vedeli by sme, že je zo Senegalu, vedeli by sme, že hrá s číslom 80 na drese, že v Skalici dal 2 góly, že jeho kamarátom je Ali Diao. Vieme, že Senegal sa nachádza pri Atlantickom oceáne, vieme, že hral za FK Vysočina Jihlava, takisto aj za FC Košice a že minulý rok vystrieľal 11 gólmi pre seba korunu kráľa strelcov a pričinil sa o postup Tatrana do najvyššej súťaže. Pri mikrofóne Landing Saňa. Landing, vítaj. Naša prvá otázka. Ako sa ti páči u nás v Prešove a čo máš možno v Prešove alebo na Prešove najradšej? Je suis très content de venir ici et je suis très content de rester ici parce que les supporters, les membres du club, les joueurs, on m'a beaucoup aidé et j'aime rester ici et prendre beaucoup de trophées pour moi et l'équipe. C'est ça mon objectif. Ako hodnotíš zápas v Skalici? Aký je to pocit streliť 2 góly, ktoré pomôžu týmu získať cenný bod? Oui, je suis très content de marquer 2 buts là-bas. C'était une match difficile, malgré on avait un point là-bas, mais je suis très content de l'équipe, le staff, les joueurs. On a montré beaucoup que nous voulons gagner cette match, malgré on a avoir un point là-bas. Naša tretia otázka sa týka najbližšieho zápasu s tímom AS Trenčín. Chceli by sme sa ťa opýtať, či poznáš osobne nejakého hráča Trenčína a prípadne, ak nie, kto zo superovho tímu je podľa teba najviac nebezpečný? Oui, Trenčín, je pas connais là-bas les joueurs, mais j'ai regardé les matchs de Trenčín et j'ai vu ils ont beaucoup de joueurs techniques et je sais que Prešov, il y a beaucoup de joueurs techniques et je sais que samedi on va gagner cette équipe Trenčín ici. Otázka číslo 4 týka sa opäť zápasu s Trenčínom, 6. kolo. Čo čakávaš od tohto sobotného zápasu s Trenčínom, ktorý je opäť vypredaný? Oui, actuellement on a préparé le match de samedi contre Trenčín et je sais que le match on va le gagner. Pour donner les supporters vont très contents de cette match et je sais qu'on va gagner cette match. Moi et mes coéquipiers, on est prêts pour gagner le match samedi. Inch'Allah, on va gagner le match contre Trenčín. Landing, mávaš pred zápasom nejaké osvedčené rituály, ktoré ti fungujú? Oui, avant je rentre dans le terrain, j'écoute la musique pour que je concentre pour faire mieux dans le terrain. Et avant de rentrer dans le terrain, je vais prier parce que je suis musulman. C'est pour cela que je vais prier pour que quand je viens dans le terrain, je fais une performance bien. C'est pour cela que je fais ça. Landing, ďakujem veľmi pekne za tvoj čas, za tvoje odpovede. Veríme, že sa ti bude strelecky dariť. Rád by som ti pustil pesničku, neviem, či ju poznáš, len taký krátky úryvok. No a to je pesnička do našej zbierky, keďže 30. augusta bude oslavoval B. John Phillips, slávny frontman skupiny Mamas and Papas. Tak my ti želáme, aby tak, ako si oni chceli žiť svoj kalifornský sen, tak aby si ty žil u nás v Prešove svoj prešovský slovenský sen a aby sa ti u nás strelecky, ale aj ľudsky darilo. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Poďme Tatran.